Tesha dal bedal salai mungno tuye salai mungo ongkhorka hakotoni hukbar khwlainai rok Delhi cholo'abhiyan ringkha hukbar khwlainai rok Punjab Haryana areo tractor tuye achuglai tongkha gobang hukbar khwlainai rok habarno tong kwchang khwlarinani bagui kok salai tongkha kendra kokti salni horo tesha hukbar khwlainai rokno tuye achuglai mung khwlaikha kendriya montri Pijush goyal krishi prati montri Arjun munda te sarastra prati montri Nityananda Rai hukbar khwlainai rokni bwkhaktwi achuglai mungo phiya manjak Punjabni montri okra bhagwant mont kokti salni honi dam chartamui hoti chibani simi tangsalni honi damsa jora romui achuglai mung khwlainai phiya ba tabuk jora mwthagjak'Delhi tongo Delhi cholo'abhiyan achuglai mung paye kendriya montri Pijush goyal tangsalo saklaikha kendroni bwkhaktwi bisibani bagui government institution ni bisingtino dal butta painani gosimwng rwjakha hukbar khwlainai rok bai contract khwlainai National Cooperative Consumer Federation National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India ni kahai government motharok a fossil rok painani te phalnani bagai kaisa alkaike portal sanamjaknai kendroni a gosimwng kahamno lama ongnai Punjab ni hukbar khwlainai rokni bwkhaktwi sarwalsing saklaikha 19-20 February salmario hukbar khwlainai rokni phuramo kendroni MSP no twibo kok salaijaknai abuni bagui tabuk mwthagjak'Delhi cholo'abhiyan Bureau Report Kokkorang